جا ایرو هفته گلانه 2024 سیشمه لبرکسل ساعت 13 نامده 14 گودر نجم لوچه نواروژه پیشکش بکن لپیشی چسمچه پارێزەرانش بۆ هەفدیتنا لەگەر ڕێبەراپۆ سەلێدان کرد. تەبگەرە لەشکریە لە ئامێدلیجێ دەوام دکە دەولەتێ دوور لە گوندێ پێجارێ گرتیە. مافê hêviyê ji bo rêberaپۆ di rojeva komîteya wezîran de ye. Çilgirtiye jin behsa zilma dewleta Tirkiya li girtîgeha Bodrum tîpa sekirin. Endama koordinasyona kêjekê Çiğdem Doğu ji medya haberê re axivî nirxandinê girîn kir. ملگودارین هجام بر خوابدن هفدیتنا لگل ریبر آپو کو تخواستن پیک وره پاریزران جبو هفدیتنا لگل ریبر آپو سالیدان کرن پاریزرین بری حقوق اساسال جبو هفدیتنا لگل ریبر آپو یدبن تجدید کی مطلق ده تگرتن سری لسردوزگر کمارا بورس و مدیریت جزا سازی جزا و انفاذی یا امرالیدان پاریزران هر واج بو هفدیتنا لگل عمر هایری کنار حامل یلدرون ویسی آکتش النی گرتیگاه امرالیت تگرتن جی سری لهمان سازیاندان سالیدان جالی پاریزرین بری حقوق اساسال İbrahim Bilmez, Cengiz Yürekli, Suzan Akibo, Emran Emekçi ve Pekat. Hecaybi bir xısliyeti nava 8 salin davide bi kemane 13 caran ji bu 6 mahan bir yara qada xebditna bi parêzeran rahatiye dayın. Emberê xwe bidin Amedlicê dewleta Tirk dor li gundê pêcarê girtiye artêşa Tirka dagirker li herêma Licêya Amedê tez bi tevgera dagirkeriyê kir. Tevgera dagirkerî jî ji bejayî û hevayî ve dest pê kir gelek cerdevan jî beşdar bûn. Cê tevgera dagirkeriyê jî navçî Amedlicê li herêma Şehîd Remziye li gorî çavkanên xweciyê li gorî dema Amedê saet 8 sibê navbera gerîla û dagirkeran de şer qewmî li gundê pêcarê derdora saet 10 rûjê navbera gerîla û artêşa dagirker de şerekî giran diqewme û li gorî agahiya sê leşkerê artêşa Tirk hatin kuştin du cerdevan jî birîndar bûn şer heta yekê rûjê devam kir. Du gerîla heta kêliya dawî şerkirin ji bûnekê bin destê dijmin bombeya xwe dixwade ditaqînin. Artêşa dagirker ji bi helîkopterên Skorsky cenazeyên xwe ji xadê birin. Tê gotin artêşa Dirk 10 ambulans jî rêkirine herêma şer. Tevgera leşkerî îro jî dewam dike bi taybetî gundê pêcarê dorpêçê de ye. Li gorî çavkanên herêmê bûyer jî navbera gundê pêcar û Esîgê de di qewma û ku aliyê çemê Sarûnê ye. Cerdevanên hatine birîndarkirin jî ji Pasurê ne li gorî agahiyan Ajansa Mezopotamya jî dewleta Tirka da lîs çemê Sarûmê Zikte û Şehîd Remzî îro bombe kiriye. Belên berê xwe bidin Civîna Komîteya Wezîran mafê hêviyê rêberapo di rojeva Komîteya Wezîran de Komîteya Wezîran a Konseya Ewropa tê payîn ku navbera 17 û 19 îlûnê bicive ango îro heta 19 îlûnê. Yek ji rojeva komîtê jî bin pêkirina biryara Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê ya mafê hêviyê ye. Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropa ji bo cezayê muhabeta giran a têkildarê rêberapo Hamilî Yıldırım, Ömer Hayri Konar û Veysî Aktaş biryarek dabû. Komîtê jî li gorî biryarê ji dewleta Tirk daxwaz kiribû ji bo mafê hêviyê di qanûna xwe de guhartina bike heta îlûna 2022 dem dabû Tirkiyê ku gavê bavêje lê Tirkiye tu gav neavêt. Rêxistinê maf hiqûqê cara ewil 26 tîrmeha 2021 cara duyemî jî 31 tîrmeha 2024 serî li komîteyê dabûn û gotibûn Tirkiye biryara Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropa û daxwazên komîteya we bi cih nanîne gotin divê komîte zorê li Tirkiye bike. Di encama selêdanên rêxistinên hiqûq û civakê de komîteyê biryar da biryara mafê hêviyê rêberapo carekî din bigire rojeva xwe. Komîtê ragihand wê di civîna xwe ya 17 û 19 îlûnê 2024 biryara Öcalan du Dadgeha Mafê Mirovan a Ewropayê bike rojeva xwe. Rêxistinê hiqûqê û heman hiqûq û mafan bank li komîteyê kirin da ku duwarê pêkanîna biryarê de jî di mevzuatê de guhartinên pêwîst bike tê payîn komîte piştî civîna xwe biryara derbarê Tirkiyeyê de eşkere bike.
هم بری خوب دن هرم پاراسنامه دیل زاپی گریلان چالاکی کر داگیرکرک هات جزاکرین ناوند راگان و چپمنی هپگی به داخوینه که بحثا چالاکین گریلا و ایریشن ارتشا ترکیه داگیرکر کر لگوری و لهر ماشه دیل الاروجا و زاپی گریلان 15 و 16 ایلونه لقاده برخوادن آگری آمدی به چکینگران دو چالاکی کرن 15 ایلونه جی لقاده برخوادن آگری بهار گریلان لدیجی داگیرکرین کتن تفگر بری سگوانی چالاکی کرن داگیرکرک هات جزاکرین هفده ایلونه جی لقاده برخوادن آگری افهم چالاکیه که سابوتاژ پیکات لهر ما خاکور کجی گریلان هفده ایلونه لگری شهید همن بچه انگران چالاکی کرن هر ما متین جی گریلان 15 ایلونه چالاکی کل درخصن چالاکی لهمبری هلیکوپتر پیکات کو قاده برخوادن آدرگل بوم دکر پیشتی چالاکی جی هلیکوپتر جی قاده دور کت هپگی دربار ایریشن ارتشا ترک بتقامن قدخه دجی وها گوت دولت ترک هفده ایلونه لقاده برخوادن آگری افهم تونل انشار دو جرم بتقامن قدخه گری بوم بکر هر و 15 هفده ایلونه لهر ما خاکور که قادم برخوادنی گری شهید هوار سنین لوران و بربزنا لهر ما گاریجی قادن دشتا کافیا سیسر شهید اصلا لهر ما متینا قادم برخوادنی درگل و سر متینا لهر ما شهید لیل اروجا و زاپی قادم برخوادنی آگری بهار 13 جرم به بالا فرنشر 15 ایلون لهر ما خاکور که قادم برخوادن ایگری شکیف و شهید شریف لهر ما متینا قادم برخوادن اندرگل گولکا و سر متینا ایجی 10 جرم به هلیکوپترین ایریشی هاتن بوم بگیرن امبر خوبدن قندیله جوانن ولات پاریس لبنان قندیله ایریشن دولت ترک شان مذاکرن نراز بنن دیج ایریش داگر کړي دولت ترک ال سر باشو کردستان جی دوام دکن دوی چارچوبه د بنار قندیله به پیشنگی جوانن ولات پاریس این کردستان چالاکی پیکات د خوینه هات دایم بحثا سیاست دولت ترک هات کرن و هر کس هات خواستن دیج داگر کړي خیانت خودی حل وسبل زانن دولتی داگیرکر و قرکری ترک لقناغی عثمانی بنیادا تاوکو استا ببینا و بر لسر خاک میجو کلتوری کردستان داگیرکریکی برفراوان بره و دبا و پیشنگایتی و پشگیری دولتانی زلهز ولاتی ایمی کردستانیان کردوتا 4 پارچه ولا هر 4 پارچه کردستان به 4 دولتی جیاواز بردوامیان به داگیرکری دا لهر 4 پارچه کردستان داگیرکریان سپاند و نوکرایتیان لناو چاندی کردا پیش خست روشنیه که لسر وڵاتی کوردان بردومان ئەنجام نەدرێت داگیرکەری لەسەر خاکی ئێمە نەکەن بە هەموو جۆرێک هەوڵ دەدەن دەرونی تاکی کورد لەناو کۆمەلگادا تێز بدات و ترسێکی گەورە ئاوا بکەن گەلی وڵات پارێز شۆڕشی کوردستان لە خۆناغی زۆر هەستیاردایە بە تێکۆشانی فەکەکە و پێشەنگایەتی ڕێبەر ئاپۆ بەرنامە و پلانەکانی وڵاتانی داگیرکەر کوچەڵ کرانەوە لەسەر ئەم بنەمایەش دژمن بە ڕێگای ئەمریکا ئەوروپا ناتۆ لە بەرامبەر تەفگەری ئازادخوازی کووردا کە لە باکوور دەستی پێ کردووە و هر 4 پارچه کردستان بڵاو بووە لە گۆشەگیری ئیمڕالی لە چیاکانی کوردستان خۆراکری مێژوو بەڕێوە دەچێت بەچەکی قەدەغەکراو هەروەها بە خیانەت و چاوساغی پارتی دیموکراتی کوردستان پێدەگە و گروپە چەتەکان و جاشەکانی هێرشی خۆیان لە ناوچەکانی زاب ئاباشی ماتینا خۆکوک و حاجیاواز سەید سادیق پێنجێن مەخلوق زۆر زیادی کردووە ئەوە هیچ هێزێک ناتوانێت ئیرادەی گەلی کورد بشکێنێت بە دروشم کاتی ئازادیە کاتی یەکڕێزینەتەوەی کوردە کاتی خۆراگریە بژی بەرخودان گەریلا بمرێ داگیرکەر و خیانەت بژی یەکێتی گەری کورد بژی سەرۆک ئاپۆ بژی کوردستان بله چیدم دو جد بیشه دم دما سرهلدانا لسر خطا سرهلدیر آره برا بویه اندما کوردیناسیونا کجی که چیدم دو تبلی برنامه تایبت یا مدیا خبری بو چیدم دو گوتنا جنجیان آزادی ال کردستان دست بکر نرخاند و گوت جنجیان آزادی ال کردستان دست بکر رابونا پکی که رابونا ریبر اپو آ کردستانیه و ها گوت رابونا ریبر اپو جی رابونا پکی که دست بکرنا تکوشنا جنه و افراندنا فلسفه جنجیان آزادیه اف دروشم بانگا سرهلدانی ریبر اپو آزادی جنه د پاريزه ولديجي فرض کړنه هر جوړه کولتي لديجي هر جوړه سروریته فرض کړن رادبه ربرا په دیلته ګرتن او د بنت جته کی ګرانده پنګا ربرتي چې دوام دکې او د اف پنګا هین رادیکال به هین خورتر به او ره سردان جه هین مزم به چې دم دو دازانین کول لازمه برسوا جه ادیشن ګران را به سرهلدان ته کوشنه قسم بوې ته گشتي او دجوار په وهاګوت دم د سرهلدان له سرخطه سرهلدر اره برا په د هم لديجي ادیشن لسرجنه
هه و هم جل دیجی ایریشن لسر کردستان به وی رحی راوستن چی دم دوزانه کل جهان خطری لهم بریشنان هه و هاگود لجهان مروه خوازا لاور هرکس دبن گفکی گلکی مزنده سیستم امر اه گمون و هزین مدرنیته کاپیتالیست به تایبەتی li Tirkiye sistema faşist ametinger veri xistin dikin. Li Tirkiye her zilame kukum kujiye dike Erdoğan'a. Erdoğan irade tu kesin nasına ki irade jine irade gel nasına ki. Keseki metinger o faşist ve hişmendiye xwaj nava civake belav dikeş berve praniye kujeren jin uzarukan be cezatine heştin. Lamare berapod ve mijare derurnek biliye ki be hem pa ifade dike. Hem jale Kurdistani Kurd buyna azad و هم جالی جن buyna azad مر buyna azad و ریبرا بو چافکنه که خورد آزانه بون مورال و ورکیه جبر و چنده دوی ریبرا بو ور آزاد کرد. امبر خوابدن گرتگان جنین لگرتگاه بودروم گوتن لگرتگاهان ربازن رژیم دانزی ایلون تنمشاندن چل گرتین لگرتگاه بودروم تیپا سدمینن دربار زرما دولت ترکیه لزندان نامشاندن و بانک لرای گشتی گرن گرتیان دنامه ده گوتن لدیجی گرتین سیاسی رژیم که تایبت تنمشاندن جوری که تجدید گرانکری آل گرتگاه امرالیه لگرتگاه بودروم هیا دانزده گرتی ده هجرین تجدید ده تنه گرتن و نکار مافین خوین جواکی بکار بین 24 ساعتان برای کامران تنه شوپاندن دا خوازنامه وانجی ناین گرتن و باوکی کیفی به جزن دیسیپلین تنه جزا کرن انفاز عبدالرحمن یلدرم آدم آماچ هارون پالا و هارون کایا هاتنه شوتاندن و بردن وانجی خاطر تعلق کرن دمهن تباغو ایلون دجی هفده گرتی به قدغه هفدتنا به مالبات خوار هاتنه جزا کرن گرتیان بانکلرای گشتی و دردورن دموکراتیک کرن دا کودن گوان ببیسن و لدیجی کریارن نگرتیگا بودرومه نرازی بونی نشان بدن بله پارێزەر تاهیر دەمیرجی جی چوو سەردana girtiye nexweş Abdulkadir Kuday û Ergin Aktaş. Girtî Abdulkadir Kuday li girtîga Metris Tîpare hejmar du tê girtin yek ji girtî nexweşên giran e rewşa wî roj bi roj giran dibe. Tevî nexweşî alêsir 16 nexweşên wên din hene jêrî çilkülüye. Endamı komile hukuknasen bu azadi Tahir Demirci çu girtiga metrise u derbarı rewşavi da axevi. Parêzer Tahir Demirci da zanî ku Abdulkadir Kuday li ser sedî hatiye hevdîtinê wiha got. Êdî ji bîr dike baş nabihîse dema li ser mijarekê daxive nikare baş bala xwe bide ser hem daxaftinê de hem jî di nefesstandinê de zehmetê dikişine her tim di nava cîhan de ye li ser piştê ye û hestûyên pişta wî çermê piştê eşyaya girêdayî cihazî. Tahir Demirci bi birxist ku Abdulkadir Kuday dehê tîrmeha 2023 de krîza dil derbas kiriye û vê agahiyê dide. Fikir hene ku krîzekî nû jî derbas bike. Di xwarinê de zehmetiyê dibîne nikare her tiştî bixwe. Ji ber nexweşiyên xwe lazim e xwarinên bi proteîn bixwe ji bo wê jî meselêdan kir. Di 22 tebaxê de rewşa wî ne baş bû rakin nexweşxaneyê bajêr Açam û Sakurayê Başakşehîrê. Rêveberiyê nexweşxanê رفقات قبول نکرد. عبدالقادر کودای جل سروی تداوی رد کرد. ما هم جبود تحلیه بالتدبیر و هم جی عفوی طایبت سردان کرد پیواجو دوام دکه. طاهر دمیرجی دهمان دمیده به ارگین اکتاش رجی هفدیتین کرد کولیگل عبدالقادر کودای لهمان قوشه تیگرتن و هر دو دستینوی تونه. تاوی راپور سازیت با عدلی نکاره ده گرتگه ده بمینه جی نای بردان و هر دو آلیکاری هفدکن افروش بو هر دو یانجیگرانه جبار کو گلک نخوشین ارگین اکتاش جانه راپور هر دو یانجیان نکاره ده گرتگه ده بمینه هیا لی نای بردان جانه عبدالقادر مترسیداره دکتر بخواجی ده بیجن ده بکو ده دمکی نزد آگاهی که نباشوره افروش شهیل انسانی وجدانی و نای قبول کرن و دوی جنازه جی گرتگهان در نکبن دوی اف پرسکریک تاوله وره چار سرکرین و عبدالقادر کودای و ارگین اکتاش سربست ورن بردان اف جنر خاندنین طاهر دمیرجی بود. بله دم پارتی دبیجی ام در باسی مدل رخصت بوین نوبون مردف که دم پارتی آیشه گلدان انجام کنفرانس پارتی کو 4 روزان دوام کرد جرای گشترش کرد. آیشه گلدان بالکشانسر شیدکنا جن امینو گود دروش ماجن جان آزادی و که فلسفه که دی جهان بلا بود دروشم لحمو زمانان بویا بینگاه تکوشن آزادی و که ویا جنه و که دم پارتی جی ام دبیجن ام دز تکوشن جنا امینی برنادن مردف که دم پارتی آیشه گلدان کنفرانس ناوند رخصت جنه جی دیاری زاروکن کردستان
Kurdistan Türkiye Filistin hatne kuştin kir wiha got em derbasî modelekî nû ya rêxistinê dibin modelekî ku li ser erdnigariya xwe ji nû ve birêxistin dike ji ber ku em di qunaxekî dîrokîra derbas dibin pergala kapital ji nû ve tê dîzayn kirin dewleta Tirk li her derê êdîşî destketên Kurdan dike rejima tejîta li İmralê jî ve guheriye rewşa tûnekirine. Rêzer Abdullah Öcalan'ın xwedî pêşniyarên çareseriye û nikare bi rûla xwe ya serekera be ji bo çareseriya pirsa Kurd rûla wî gelekî jiyaniye. Dewlet di tecrîtê de ısrar dike. Ji ber wê Tirkiye ketiye nava krîzeke siyasî, aborî û civakî. Ji bo ku Tirkiye ji krîz û kaosan derkeve divê tecrît bêra kirin, Rêzer Abdullah Öcalan bê azad kirin. Ayşegül Doğan da azanî ku Dem Partî ji bo tekuşina mafên demokratên Êgelê Kurd ji bo azadiya rêber Apo nexşereyekî nû nîqaş kir serrastkirinekî nû amade kir wiha got ev nexşerê wê li gorî esasên erdnigariyê pêk were di taybetiya 12 herêman de li gorî modela koordinasyona herêman rêxistinî çêbe li herêma Marmara wekî du herêman li Egeyî du herêm Behrareş yek Anatolya navê jî wekî yek herêmê hatin destnîşankirin piştî kongreyên bajarok navçe û bajaran dê kongreya mezin çêbe rêgezên radikal demokratîk amade bibin armacê vê stratejî ji hembêzkirina hemû Çîn gel beşên civakên li Tirkiye Kurdistanê jin û ciwanin Dem Partî di pirsa Kurd de çareserî demokratîk diparêze ji bo demokratîk bûna Tirkiye û avakirina civakeke azad wek hev jî têkuşinê dike em ê bi cianîna stratejiya riyasîmîn têkuşina xwe dewam bikin û bi azadiya Rêzer Abdullah Öcalan ji teqet serketin misûger bikin. Gudarên hêja di lêpirsîna narînê de sê kes sevq edlî hatin kirin zaroka 8 salên Narîn Guran di 21 Tebaqê de li gundê Çûlî Êrezana Amedê hat winda bibû. Cenazê wê 19 rûşûn de hatibû dîtin lêpirsîna têkildarê qatilkirina narînê dewam dike jin apa wê Hediye Guran di 13 Îlûnê de hatibû miçavkirin îfadeyên î û şê Şeyma Qayayên di 15 Îlûnê de hatibû miçavkirin ên li cendirmeyê jî bi dawî bûn têpayên her sê kesê sevk edliya Amedê hatine kirin li dûzgerî îfadeya wan were girtin. Em berê xwe bidin Rojhilatê Kurdistan û Îranê hêzên Îranê du ciwanên din kuştin li gorî medya Rojhilatê Kurdistanê di 15 Îlûnê de di encama êrişên hêzên Îranê de du ciwan hatin qatil kirin. Wehîd Derzayhe û yê 17 salî û Newîd Derzahê yê 18 salî li bajarokê hempişt ê ser sînorê Îran û Belûcistanê dijiyan hate zanîn ku her du ciwan ji bo avdana baxçeyê xwe çûbûn ser sînor û di dema vegerê de hêzên Îranê wan gulabaran kir her duyan jiyana xwe ji destan. 14 Îlûnê jî zarokê bi navê Ehsan Askaniyê 12 salî li ser sînorê Sîstan Belûcistanê di encama êrişa hêzên Îranê de hatibû qatil kirin. Belê gudarên hêja em berê xwe bidin çalakiyên ji bo jîna emînî ku pêk din HPC dibêje şûreşa jiyan azadî mîhenga serhildana jinê ye. Fermanderê YPG ji bo salvegera şûreşa jiyan azadî daxuyaniyekî de wiha got. Xwedî li armanc û xeyalên şehîdên vê pêvajî derketin erkekî serekî ye. HPC dazanîn ku di hemû pêvajên dîrokê de jinê ku li ber sîstema mersalar têkuşîn kirine hebûne. Ji rêber Apo jî bi fikr û felsefeyê xwe li hemberî dîrok civak û bi taybet li hemberî jinê fikrekî ku bi rûnakbûna dîroka jin li tarîtiyê derkeve civak rûnî bibe afiran. Ev rastî di duruşma jiyan azadî de şêmber bû. HPC dazanî ku rejima Îranê gelek berxwedêr kuştin gelek berxwedêrdar dekirine çi bike wê nikare ber rê li ber dînamîkên şûreşê bigire. Pêwîst e hemû jin xwedî li destketiyên rêber Apo ji bo şûreşa jin avakiriyê derkevin da ku serhildan bê parastin û zêdekirin. Belê mamosteyên zanîngehê dibêjin lazim e bîranîna jîna emînî bibe rojekê netewî a têkuşina jinan. Mamosteyên zanîngeha Silêmanî, mamoste Robar Mecîd û Xoşê Osman derbarê serdana jin jiyan azadî, kuştina jîna emînî û pêla serhildanê de axivîn. Her du mamosteyan xwestin ev roj bibe rojekê netewî roja têkuşina jinan.
کوشتنی ئەم ژنانە کوشتنی بیری ئازاد و کوشتنی کوردە نەک بەتەنها ئەو التیزامە دینیە جێبەجێ نەکرێت من بەڕاستی وەکو ژنێک ناخۆش بە پەژارێکی زۆرەوە ئەو کوشتنی ئیدانەی کوشتنی ژینە ئەمینیەکەم و داواکارم لە هەموو کورد یەکگرتوو بێت دڵنی دڵێکی یەکگرتووی هەبێ لە هەموو جیهانە سەبارەت بە کوشتنی کورد لە هەر لایەک لە هەر لایەکی جیهان بەتایبەتی ڕژێمی ئێران کە ئێستا لە سێدارەدان و کوشتنی کوردەکانی کردووە بە ئامانج وەکو جینۆسایدێکی بەردەوام کە تا ئێستاش بەردەوامە ئێوێ ئەو دەنگەی ژنان و ئەو دەنگە لێر و بوێری کە هەیە لە ئێستا کپیکا بەتایبەتی لە ئێرانە کە کوردەکانی ئێران تا ئێستا دەنگیان بۆ شێوە بەرز نکراوەوە وەکو پارچەکانی تری کوردستان بەڕای من پێویستە بکرێ بە ڕۆژێکی نیشتیمانی یاخود ڕۆژێک بێیادی بکرێتەوە لە هەموو ساڵەکانە و بکرێ بەیادێکی ژنانی شۆڕژگێر و ژنانی ئازاد و بێبیری ئازاد کە هەوڵی ئەویان ئەوان ناوکەوتبوونی خۆیان وەکو ژنێک بسەلمێنن و دروشمی ژن ژیان ئازادیان هەڵبژاردووە چونکە بەڕاستی ئەگەر ئێمە ئەو ڕۆژە نەکەین بە ڕۆژێکی نیشتیمانی یاخود دەنگێکی ئازادمان نەبێ و ناڕزایەتێکمان نەبێ بەڕاستی کوشتنی ژنیان لەسەر هیچ هۆکارێک بەردەوامە بێ و بەردرێژە ئەکێشێ ئافرەت لە ڕێگەی ژیانی خۆی و دەستەبەرکردنی پێویست دەکات بجەنگێ ئەم جەنگانەش ئەوە نییە کە تۆ ئازادیەکی ڕەها ئەوە بێت بچیت لە سنتەر لا بابەرک و ئەوەی کە داوایەکەین ئێمە ئەوەیە کە لەژێر ڕکێفی ئاین و دەستور و کللتورە ژیانێکی گونجاوی فەرامۆش بکەین کە بە شێوەیەکی جوان بتوانین ژیان بەڕێکەین و بە سەربەرزانە هیچ جیاوازیەکمان نەبێت لەوەی کە لەگەڵ کەسێکی ترا لە شوێنێکی تر شکێکم هەموو ئافرەتێک مافی خۆیەتی لە هەر وڵاتێ بێت لە هەر چینێ بێت لە هەر دەسێ بێت کە بە شێوەیەکی ئازاد بژی و بەڕاستیەکەی ئێمە ئەمیادا پێویست دەکات هەموو کاتێ یادیکەینەوانێ و هەموو کات ببێتە ئەوەی کە مرۆڤەکان دەرز لەمە وەرگرن. ملی دی سال بگیره سرلدن جن جن آزادی ده باکوری کردستان جن داکتن قادن ل آمده پلاتفرم جنا آدیجله و تورات گوشنر دیجی تندی دیج بر عدلیه آمده حتی قاده شیخ سعید مشیان نونرین گلک سازی پارتین سیاسی نونرین رخصتین سیویل این باجه جدنا وده گلکجین بهتر بون پلیسین دولت ترک هولدان مشجنان آسنگ بگن جناجی بتلیلی و درشمیان بند پلیسان در باز کردن و بر خودان قاده شیخ سعید و دفکا دا کاپه فلیس کایدو داخونی خوانو گود امی حساب جو کوجر نارین و یه نوان د پاریزن بپرسن امی حساب جو کوجر سلایا کود دو سالیا خود راستی تجاوز هات و یه نوان د پاریزن بپرسن امی حساب جو کوجرین سودناز آل آمده هات قتل کرن بپرسن امی حساب جو کوجرین جنا امینی و ین کو بریارا داردکین دانه چالاکوانا بپرسن شبو حساب همو جنو زاروکین کو هاتنا قتل کرن بپرسن جی امی لکولانم بد لمیدین جی به همان آرمانج چالاکی پیکات پارلمانتر سال آید دنیز شهیدین سرلدان جنجان آزاد ببیرانی وها گود امی ببین یک و حساب جو کوجران بپرسن لیدرجی بپیشنگی دم پارتی و ده بپی مش پیکات مش لآواهیا لپیشی آواهیا دم پارتی حتی بریارداری مساعدتر على کلان جمهوریت دوام کرد هفسر که دبابا ایدری کیزبان خراسو تانجا جنا امینی ببیرانی دیار کرد که اول لهر دری خودی لتکوشنا جنان در بکن لجزیره جی بپیشنگی تیجا بدهان جن داکتن قادن پیشتین بش اکتیویست تیجا عدالت فیدان داخونی خوان و باک شانسر ایریشین میر دولته لوانه جی بپیشنگی تیجا مشک گرسی پیکات هفسر که نافچره آرموشی دم پارتی شوین پولادگود جنی کو جبو و که ویازاین تکوشین و دلگرن آزاد و عدالت دجی خودی رولکی گرینگت لباتمان جی لپارکا یلماز گونه داخونی هات داین پشتی داخونی جناب مشکی سرلدنا جنجان آدازی سلاف کردن لرها عدن مرسین استانبول و انقره یین باشرین ترکیه جی جنان بچالاکیان جن امینی ببیرانی دیار کردن کو اوه به فلسفه جنجان آزادی لهر دری تکوشنا خوا مزن بکن کومبند افرین آجواکی ادیشال دیجی کاخره شرمزار کرد کومبند افرین آجواکیش بو شرمزار کنه سو جهوانه کو چتین امشات لدیجی جنه گونده کاخره ی افرین داگیر کری پیکانینه لپیش ناون داخوی لقامشلو داخونه دا اندما کومبند روجبین ایبیش داخونه خوان داخونه دهات گوتن چتین دولت اترکا داگیر کر لپیش چاوین جهان سو جن هوانه لدیجی خلک افن داگیر کری پیکتینن هری داوی چتیان لدیجی خلک گونده کاخره باجر مابت افرین داگیر کری سو جن رواندن ولدان
دیجی جنان و فرض کنا پریان جبو موسینا زیتونان پیگانین دداخونی ده هاتا گوتن که دو چتین فرقت سلطان سلیمان شاه آنگو چتین دولت ترک بسر گونده کاخره ده گرتنه گوله لخوا پیشاندن جنان آل گونده لگوند پاراندنه و ده انجام ده گلک جن بریندار بونه و گلک میر جهاتنه گرتن کمبنده ده داوی ده گوت وان سوجل دیجی خلق عفنه ده گرکری شرمزار دکن بانک لعالی ناونه توی و هرمی تکیلداری ماف مروان و جنان دکن که به ارکا خوا یا لهم بری وان بر پیکرنان بردوام رابن بله چار چتل سلیمان و انبار هاتن گرتن سازی دیجه ترور عراق به دخونه کراگاند که هفکاری ریوبری آسایش باش کردستان ال سلیمانی دو چت هاتن گرتن و داوم دخونه دهات گوتن کل پاریز که انبارجی دو چتین دایشه با اپراسیون که هاتن گرتن هات گوتن توی چتان گلکل و پلین لشکری جهات ندست سر کردن بله گودارین هجا سرکومار ایرانی شرط دانوساندن به آمریکا را اشکره کرد سرکومار ایرانی مسعود پزشکیان درباره پیوندین ولات خو با آمریکا را داخوینه که روزنامه‌وانی د آخوی سرکومار ایران پزشکیان شرط ولات خو یا جبو دانوساندن به آمریکا را اشکره کرد و گفت اگر آمریکا اثبات بکه که او نه دشمن ایرانی نه و دم امج به گفتگوی که راست آب آمریکا را آمده بن ام دشمنای آمریکای ناکن پیوسته اوجی دشمنای ما راوستین جبر کو امجی برای وانن سرکومار مسعود پزشکیان داوی دجی دازانی کو او هول ددن پیوندین به سعودی مصر اردن و همه ولاتین مسلمان را زیده بکن نوچه داوی جی درباره باگر یگی ده لمیانمارش بر باگر یگی 226 که از آن جا نخوش دستانه 77 که جی وندان گودارن هجا باشور اشلات آسیا جی دسپیکا مهی و دبن باندورا باگر یگی ده باگر جی بود سدام لحیه و وی جی باندورا که مزن لگل کر لگوری راگاندنا وی والاتی دلحیه ده 226 که از آن جا نخوش دستانه 77 که وندانه نزی 206,000 هکتار زوین برنجین لوالد جی تو نبونه لحیه باندور لش 601,000 کسی کریه سازین توینیک بوی دبیجن پیوستی به خوراک آوا بخورنه ستارگه و کنجان هیا لحی بو سدم کو خطر آگاهاندن ری و پرانجی خسار ببینن تکیلی به هرمین دور رنینه جی مقدورن جی آگاهی نای گرتن برنامه خوراکی جهانیان توینیک بوی دبیجه لحیان لمیان ماره یک جرودان هری نباش یا دیروکا نیزه بله گودارن هیجا مهادن داوی بلتن اخواب بخاطر بدن باش